Mangia, harfek sini saya pinjam mau. Harfek sini jam tu nanya. Wah, pura jam khai kayaknya. Iprasarok ni bisingo koktoma thunai rok eba sangbadik samung khainai rok abo jesa channel phanungthung jesa house phanungthung newspaper tv channel youtuber dalbidal mothao samung khainai rok social media o phunugui youtube o phunugui sorkani thani mongso sebda man a taitok mungni samung khainai rok tai chini mothani emisini bawrokha जों पुइला नरक किसी तना सिंगारि खालगै अजाना को तेयो बाहायकेनो चिनि मथानि केसियार ताको सेक्रेटारि आं साकपां आं रनजित देबबर्मा तैबो हनै मानो एडभोकेट ताको बक्रा मिन्टु देबबर्मा बबो हायनो अबो हाय लोको हाम सामंगो सिगांनि सिमिनो जों थाङै थांनानै बागै रायफुरनि सिमिनो जों सबा फायना नांगौ bunga lahat ito bunga na yang kinas itu Lanjut.
People's Indigenous Group, in short form TIPA. This is our first relief program we have organized today in Paishurampara, in Ambassa Dalai district under. We have successfully completed. We have helped the needy people, not the poor people. And like us, I want even the government and all media personnel to come forward and help them. So I on behalf of the TIPA group wants everyone to come forward and help the needy people so that they can feed themselves during the lockdown period. Thank you. Now I'll request our advocate Mintu to comment something. Thank you so much. Today, right now we are here in Ambassa. We have started our journey in the morning, and also we have distributed the relief materials. We have distributed rice, chili, oil, also soap and potato. We have distributed around 120 families in Ambassa, Dalai district. We have gone to the most interior places of this district. We are hopeful that we have been able to extend our help to the people who are very much in need because of the lockdown due to coronavirus. And we request especially from the Tripura Indigenous Peoples Press Association, so that many more people with good heart may come forward to extend their valuable hands, their helping hands, and show their love to the poor people who are very much in need, who are very much in crisis, especially in the interior places of our state. Thank you. Thank you. Tung tabok chuni tipani secretary na sung mungkai sa tini amai ke bahai ke bor jaga or jaka khorok busuk no bahai ke needy family no distribution khai jaka. Naidi Tripura mothabo no first chini president bo saiknarka Tripura sharok nijo to print media, electric media eba dalbidal media house samung khlainai chini colleague rok tini palbaksake Tripura mothani ngui Ambasani ekdom bisingko kami hini mano kaini kami bo president bo thajing sakana je jeng kri rok no yabo bialo klaijak jeng jalo klaijak abohai nukhung rok no akami bo thangai around 120 family no chini mothani ngui mairung thok berma moso tai saban total 6 item borok no jeng chini kha forma bai yafarka jotoni thani amani rok salkolokma abono use khainani ba sanani nungyang phano salsa salani bagi phano jeng mothani ngai abo haiki yafarka busrangni jora rogo jeng chini o luko ham samungno continue khaitlangnai tebo haiki no jeng simia haseu kabangma NGOs kabangma non political organization kribor rok no subawi tongo tei subasu buskango borok khlayan ni jeng khatungo naidi chini haseu jeng pokthum bedego tibu sakang no bo hai motharok asainani tongna nangmani hina wansogo tangi hingake jeng naini di yesa hapang pan phaiteng chini Tripura sarok tamo media saitong thung tamo talbidal manthai soktayung thung tamo education ang thung ebak jaga jeng deprive chini manthai soktai na mania kaisa chini kokbrok channel tawbo government ni facility rok ni balai haksala tongai tongo bata rok ni balai haksala tongai tongo press club chini bumung kri mane jeng tabuk bo balai hapang ni public simia jeng media borok bo tabuk bo hapang ni manthai soktai ni haksala bani bagai jeng palkhe abo hai condition no samung khlai kengke jeng success manana nei omotha khajak pani obo truk tau lama himna ni jengha busrangni jorabo jeng sudu matro obo hai bialo klaijak lukurok no chubasu simia chini borokni je manthai tongmani chini borokni je rights tongmani government ni je manthai soktai rok tongmani bebak jagao jeng abono mania sak jeng khorang tisani bagi tia tongo Tripura matha tebo haikeno haseni tibo tabuk sakjoratei chini Tripura mothabo registration khayako norok dakti jeng chini mothani adong lupai kendi kerengei nini jora hamiani jorabo eba nini
गोबां मा अनलाइन सामं खायना थांखां के दाल बिदाल केबे मं फायो दाल बिदाल एटेक रंगो बुइबाय हुमकी दुमकी जागो बुइबाय कक खायना जगा बाहाय जरा रगो जों पालखे बासाय मान खांगां के जों या काति माने बनि बगै फायदि जत तिपरासा मीडिया हाउस नि आदं रक चिनि कलिग रक डाक्ति जों पालखे अ सामंनो लाय मान खांगे चिनि नाहार मं चिनि एमंनो जों सुपुं मानान नि बानसो हामबाय जति बर' मोनां कायसा सुमुं अबं सफ्ति हाय टिपा मथानो गोबां बरक ताव सिकताल आसाइद्र बा गोबां बरक साइमानिया फेबा लुकुरनि बिसिं बिसिं सेरे सेरे अपते कक सामन खनावो टिपा मथांगा कायसा गोबाग्रानि टिप्रा मथानि एगिनच बासाव अपते के लुकुरो बिसिं बिसिं कक सालाय मानि रक खनावो ता अबनो ना ताबो एगेन्स्ट बुया जों आबनो प्रमोट खायनै बुया जों सेराय कक जों नन पलिटिकल अर्गानाइजेशन और कोनो पलिटिकल पार्टी बा तैगेसा एनजिओ तैगेसा अर्गानाइजेशन न प्रमोट खायनानै बा आबनो एगेन्स्ट कक सानानि बागैया टोटली आलादाबो जों कक थुम बेदेगो सामं खायनाय रक कैसा पलिटिकल मथानि कैसा बरकनि पलिटिकल माइलेज नाहनानै गभर्नमेंट फर्म खायनानै गभर्नमेंट सिबायनानै आबहाय नाहार मुं दंमोन फेबाचिनि अ अर्गानाइजेशन के टोटली आलादा अबनि नाहार मुं टोटली डिफरेंस चिनि नाहार मुं तामो जों जत मीडिया लाइनाव जे सामं खायनाय रक गोबां मा केबिं मुं फाइमानि जराव जों अबनि बाहायके बासावैमान अबनि बाहायके याक्कागैमान अबनि नाहार मुंगनो जों अमथा संथाजाक मानि बाक्सा वान सगो तिप्रा मथा आबनि करंजाकनो टिपा मथा टिपा हनै होनगा के तिप्रा रक बाक्सा बुसिउ केरो TIPPA त्रिपुरा इंडिजिनियस पीपल प्रेस एसोसिएशन अब त्रिपुरा मथाया आबनि बागै कैसा मथानि कैसा नाहार मुं चिनि मथानि बो चिनि आलादा नाहार मुं दङै दं आबनि बागै कन्फ्यूजन नि कक्रै जत हासिनि त्रिपुरा सारक मीडिया लाइन रिलेटेड बरक फायदि जों थानजाके चिनि चबानो चिनि एमांनो सुबुंलायनायनि बागै जों दाबुगले पाल बाक्साके या प्रिसेलायना नांखानै अमथा संरजाक माने आबनि बागैनो तिनि त्रिपुरा हासिनि जत चेनेल लक यूट्यूबार्स जोंथों आबो केबल लाइन सलिया फानय सोशल मीडिया नि बिसिंथि फान सलि दंथों यूट्यूब नि बिसिंथि फान सलि दंथों जत चेनेल मिनिमाम 14टा 15टा ताबो अरो जों रेजिस्ट्रेशन खायगा कमिटि खाजाका दालाय खातुंमानि कक चिनि त्रिपुरा सारनि बागै सालसा सिङाव बाहायके जत चेनेल थानचाङै मानमानि अब चिनि जतनि जरा गाहाम चिनि जतनि खातुंनानि कक हायजे हामबाय जतन